Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka tubifurize ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, tubifurize kandi weekend nziza kuri mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera. Birumvikana kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Murabizi rero iyo tugeze muri amasankanga rwose muri update itemo cyose masaha y'igicamunsi, murabizi ko tumanukanya amakuru y'imiriro, ya makuru abadasanzwe, ya makuru uba utasanga handi, ya makuru aba acukumbuye, mbese muri make amakuru aba ameze neza cyane. Niyo muri amasaha rwose tugenda tubagezaho. Munyemera mbabwira ko icyo tubazane muri amasaha ntigisanzwe bakunze Eugene Official, icyo tubamanukaniye ntigisanzwe nakana gato. Mutiro tubazana iki sasa? Zimwe mu nkuru tugiye kubagezaho muri iki gicamunsi, ndagira ngo mbabwire ko tugiye kubagezaho inkuru ivuga ko Kinshasa bamaze gufata abazungu babiri bari bamaze kwesara ikirere cya Kinshasa. Abazungu bakaba bavuzwe cyangwa se nkuko turi buze kugenda tubigaruka ngo abazungu bakaba bafashwe ngo boherejwe na AFC M23 ku buryo ngo bagombaga kuzajya babaneka cyangwa se bakurikirana bakamenya ibiri kubera Kinshasa ndetse n'ibiri kuvugirwa hariya muri Palais de la Nation hariya kunzu mu by'ukuri kwa Evariste Tshisekedi Chilombo. Ibyo ari kuvuga byose bikaba birimo kugenda bimenyekana n'ibindi byinshi cyane. Urumva ko mu by'ukuri iyi nkuru tugiye kuza tugenda twigaruka muramenya ngo ese abazungu nabo cye gihugu mbese baje batemeze bite, byose mu makuru tugiye kugenda tubagezaho mu gihe kito cyane cyangwa se mu gihe kitarenze iminota rwose 50. turaza kuba byose tumaze kuba tubavira imuzi ni muzingo. Turaza kugaruka aho bita mu minembwe birumvikana ni muri Sud Kivu hano imurenge muri za minembwe. Mu kanya gato indege yo mu bwoko bwa drone ya ndege itagira abapilote iramanutse nk'iyagatera, irarashe, irarimbuye. Mu by'ukuri byose turaza kugenda tubigarukaho. Amakuru akavuga ko iyi ndege yari ihagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ese iyi ndege irashehe, yari twawe nabande, byagenze bite? Byose mu makuru tugiye kugenda tubagezaho. Mwebwe mwese rwose mukomeje kugenda munogerwa n'ibiganiro byacu. Ntabwo ari amakuru gusa turaza kugenda tugarukaho, turaza kugaruka na hano mu mujyi wa Goma. Mu kanya gato M23 AFC bahoze mu cyitwa mobilisation hano muri groupe hano muri za Mugunga, barimo gushishikariza urubyiruko, abasore n'inkumi ko bajoininga igisirikare cya M23. Ese ni bangahe bajoininze, byagenze bite? Byose turaza kugenda tubibabwira, dore ko mugenzi wacu uriyo hariya imibare yose arimo kugenda ayiduha gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimbukira ituri UPDF na FARDC baburijemo ibitero bikomeye cyane bibiri bya ADF naru yariteguye. Mu by'ukuri mu byibuke ko minsi yashize twababwiye ko ADF nari kuvuga ko kugira ngo nayo yihimure kuri ibitero bari kwigabaho ngo igomba kuzajya yica abaturage mu rwego rwo kwihimura. FARDC na UPDF akaba bakoze igikorwa gikomeye cyane. Iyi no ni inkuru turi buze kugenda tugarukaho. Turaza gusimbukira n'ubundi hano mu mujyi wa Bukavu nkuko amakuru arimo kutugeraho, abantu babiri baraye bishwe bateragwe cyangwa se mu by'ukuri akorewe icyitwa urubozo nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Muri make inshamake ngiye kuvuga inshamake byadutwara iminota myinshi cyane. Reka ahubwo mbasabe duhite twimanukira rwose, duhite twigira amakuru mu buryo burambuye. Ariko mu gihe tutarinjira mu makuru, nyaboneka banza ufate akanya niyo kangana n'umunota umwe cyangwa se amasegonda 30 ubanze ukande kuri subscribe, ukande no kunzogera. Niba utarabikora ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification inkuru ikihagera. Kuri wowe rero sasa wabikoze, birashoboka kuba warabikoze ndetse ukunda n'ibiganiro byacu. Icyo usabwa nta kindi no gukanda kuri like ndetse ukarasharinga izi nkuru cyangwa se inkuru yacu kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro n'abandi benshi baze bajoininge mu by'ukuri Eugene Official, umuyoboro wacu, umuyoboro wanyu, umuyoboro wa rubanda. Wiriho neza, urakomeye cyane bwana Vincent? Wiriho neza bwana Fighter? Urakomeye? Ndaho nakomeye, ndashima Imana. Reba ahantu sasa ro hitaruye kugira ngo twinjire mu mwanya w'imiripuko, kuko iyi update yo kuri uyu munsi naje kuyigenzura nsanga ni imiripuko gusa.
imiripuko nanjye rwose aho ndi ameze neza. Vise Ndakumva cyane Fighter. iyi nimero ishobora kukubangamira, reka nkoreshe ya yindi. Rwose byaba ibyo byamfasha. Sawa, reka dukoresha ubundi buryo kugira ngo twinjire muri show, twinjire mu kiganiro, ibintu byose impande zose bimeze neza, ari très hanyuma rwose amajwi adacikagurika, ikintu cyo kirakitu rwose, ibintu byose bimeze neza, ubundi twimanukire. Eta duhere mu yahimo, duhere mu yindi zihe nkuru. Namaze kuba mbabwira headlines cyangwa se ingingo z'ingenzi zigize ikiganiro cyangwa se amakuru yacu. Munyandikire muri comment mwebwe turi kumwe mutajya mucikanwa. Duhere ku yihe nkuru? Duhere Bukavu, duhere Kinshasa, duhere hehe? Ndagira ngo munyandikire muri comment. Sorry Vincent, twahera Kinshasa kuko niho mbona bikomeye. ubwo rero ubwo urabahitiramo se kari ko mba ngira ngo abakunzi bacu aribo baduhitiramo aho turi buhere. Wowe ushobora kumva ko ariho bikomeye, nyamara bo bakumva Bukavu niho bikomeye cyangwa Goma. Bahitemo ntacyo, nanjye mbari hafi. Aha, hanyuma uwambere ndabona rero wagira ngo yakumvise, arimo aravuga ati nyaboneka duhere, ati duhere rwose Kinshasa, ati duhere Kinshasa, ariko ubwo arabatwinjizeje muri update. Nje niyo mpamvu tunumvaga twahera hano imurenge, aho drone mu kanya gato igize itya rwose yikora mu mitana, yibwira abatanazi ikikoze nta kindi kitari ukujya kurasa hariya imurenge n'ubundi muri za Minembwe, ibintu kabibaye bibi. Vise iyi nkuru numva ariyo twaheraho. Nibyo nk'uko aruyuze Minembwe ubu ngubu bari mu marira akomeye cyane nyuma y'uko drone ivuye i Bujumbura ku kibuga cya Melchior Ndadaye. Umva nawe, umva ariko ngo ni Melchior Ndadaye ikoze ibintu bidasanzwe muri aka gace ka Minembwe, aho ku kigo cy'amashuri abanyeshuri bari barimo batakora ariko barangije ibizamini ejo. Yego rwose yabarashe ku buryo bukomeye, yabatabazi nyine b'abaturage barimo bino bice barimo baratabara. Turimo turacyakurikirana kugira ngo tumenye nyirizina hakomeretse bangahe, ese n'abasize ubuzima. Ibyo ni indege yaje mu masaha 12 irarasa kugera mu masaha 2, ku buryo nyine abantu benshi bagize ubwoba bibaza ati izi ngabo z'u Burundi ko zikomeze kwihanangizwa na twirwana ariko ntizumve zigafatwa amatekwa ntizibeke intambara, biraza kugenda bite ko twirwaneho nayo na M23 ntacyo bari gukora kugira ngo babuze ingabo z'u Burundi gukomeza kugaba ibitero bikomeye nk'ibi ngibi bikoresha drone ndetse n'intwaro zikomeye, biraza kugenda bite. Bikaba rero twirwana yari maze no kuvuga ko iyi drone yaje muri wa mugambi wa FARDC ndetse n'abarundi wo kumara abanyamurenge na bino bice, nkuko yari yanabitangaje neza ivuga ati hari ibitero byinshi twabonye biri gutegurwa muri bino bice kandi bitazakorwa ku buryo buri hejuru bufite imbaraga zidasanzwe. Iyi drone rero ikaba yaje n'ubundi mu gihe twirwana yari yanabivuze ati twabonye yuko ingabo z'abarundi bifatanyije na FDLR na FARDC barimo barategura ibitero bikabije kandi bikomeye ku banyamurenge cyane cyane mu bice bya Minembwe, mu bice bya Fizi, mu bice bya Uvira, mu bice bya Rurambo, bya Rugezi, bya Rubarika, bya Ruvunyi ndetse n'ahandi. Vise nabonye amakuru nari maze kuva ku munsi w'ejo, nakiraga amakuru andimo ndagena n'ubundi ankura ku basesenguzi bari hano muri za Uvira ndetse n'ababikurikirana cyane baba banabirimo, bambwiraga ko bamaze kumenya amakuru ko impamvu imirwano itaririmo iraba nk'uko drone ngo ize, urabizi ko ntabwo yari heruka kuza ndetse na za ndege, ngo barekaga ngo abanyeshuri babanze bakore ibizamine by'amashuri mu by'ukuri bibanze birangira ibizamini bya leta. Impande zombi zikaba zari zararetse kwatakana, none koko birasojwe, umuriro watangiye kwaka. Ibi ntabwo birimo biragenda bigaragaza ko uku kwezi kwa munane gushobora kuba ari ukwezi kudasanzwe kugiye kubamo intambara yo ku rwego rwo hejuru. Urebye n'ukwezi kwa munane k'umwaka washize imirwano yari imeze nabi mu gice cya Nord Kivu, ubona yuko n'ubundi wagera mu kwezi barakwihaye ko aribo bazajya barwana ku buryo bukomeye. Ni nabyo rero uri kubona hano iyi drone yatangije. Yego, urabona ko ni itariki ya mbere itangiranye n'igitero gikomeye cya drone. Biragaragara yuko ku kwezi ari ukwezi kw'imirwano kandi ku mpande zombi, yaba M23 turabizi yuko natwirwano mwa bino bice bariteguye, yaba ingabo z'u Burundi, FARDC, Wazalendo, FDL wabizi ko bari gutoza ibihumbi hafi birenga 20 bitatu bikaba byaramaze kugera za Rubarika na za Ruvungi.
urabona ko ni ibintu bateguye kandi ubona yuko babitangije ku itariki ya 1/8 nabyo bigize icyo bivuze. ubwo rero icyo nabona turi bukore ni ugukomeza kureba, ni ugukomeza gucungira hafi tukareba ese iyi ndege mu by'ukuri byagenze bite, byarangiye bite, kurasaho yego yarashe ariko se yangije ibingana bite, ese ntabahaguye, ese niba bahaguye ni bangahe, byagenze bite, ese M23 cyangwa se twirwaneho n'iki bari buze gutangaza nyuma yuko bagabwo iki gitero n'iyi ndege yo mu bwoko bwa drone itagira abapilote. Ibyo ntekereza ko ari byo tugiye gukurikirana bwana Vincent. Turabikurikirana ariko kugira icyo batangaza ntago bihagije gusa uko amatangazo ntacyo amaze, ntabwo umuntu yakora cyangwa ukoresha amatangazo nawe ariyo umwumvisha. Birakwiye ko nabo bagira icyo bafata, niyo badashoboye kurwana bakamanika amaboko, niyo badashoboye gutabara abitwa nyine bakavuga bati tumanitse amaboko turasaba yuko dukuramo akarenge tugahunga, kuko gusora amatangazo ntacyo mbona bizakemura. Hanyuma Vincent ndagira ngo sasa ro twinjire muri iyi nkuru yindi nava ngo nayo iremereye cyane n'umuriro n'amagasa. Twinjire muri ya nkuru sasa ya Kinshasa abantu benshi bategereje kumva ari benshi cyane, ngo n'abazungu babiri bari bafite ibikoresho bikomeye cyane, ngo bari biteguye kuba bakubita icyitwa systeme hara mu mujyi wa Kinshasa, hanyuma ibere muri Palais de la Nation, ibereye hariya donc ibibera Kinshasa byose muri guverinema byose M23 ikaba irimo irabyumva. Nta makuru arimo kugenda atangazwa na Kinshasa nyuma yuko abazungu babiri bamaze kuba bafatwa. Tubwire ese abazungu nabo mu cye gihugu bafate mu gace byagenze bite? Duha makuru yuzuye kugira ngo abantu badukurikiye bagiye icyo bita full package kubigendanye n'inkuru bwana Vincent. Abazungu babiri bafatiwe aho bita Gombe hafi na presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine ibiro bya Tshisekedi. Kwara abazungu bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa, bakaba bafashwe bari bazanye ibikoresho bya satellite bari bagiye kwestara hari ya Gombe, bigamije kugira ngo bijye byumviriza President Felix Tshisekedi alias Fatou Beto. Kandi na bamwe mu bari mu butegetsi bwiwe haba Palais de la Nation nk'uko wari bivuze n'ekshinga amategeko nabo bajye bumvirizwa, haba abadepite, abayobozi mu nzego za gisirikare ndetse n'iza gisirikare nk'uko amakuru dukesha bagenzi bacu bari Gombe babitubwije. Yego. Kandi bari babiteguye ngo bafatanyije na AFM 23 ndetse na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko ngo yagize umujinya nyuma yuko batangije urubanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare rw'Kinshasa. Uyu munsi kare nibwo ahubwo mu mugambi w'abandi bashaka kumuhirika mu buryo bukoresheje amayeri. Akaba ariyo mpamvu rero ngo yahaye bano baparasa ikiraka, ariko bakaba baje gutungurwa nuko bafatwe ku makuru yavuye mu butasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayageza kuri Tshisekedi. Noneho Tshisekedi akoresha inzego z'umutekano ziwe ziza kubagwa gituma, bityo zirabafata ibyo bikoresho barabitwara. Vise ubu butasi bwa Amerika ibyo bukora nibyo cyangwa harimo n'ubugambanyi n'ubugambanyi? Ubutasi bwa Amerika urabizi yuko wabivuga ko ari byo, kuko bushaka mu y'agaciro. Urabizi ko Donald Trump yavuze yuko ashaka mu y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagashoramo miliyari zigera muri $500. Urumva rero ntabwo bareka izi miliyari zabo ngo ziburiremo, kandi barasezeranyije Felix Tshisekedi yuko bazamuha umutekano n'akabaha amabuye y'agaciro. Kubera imikoranire yabo ntabwo wavuga ko ari ubugambanyi. Vise ko numva bitoroshye M23 urumva iyi systeme twumvishe ko hari mu Bujumbura Amerika yondadaye hari n'ubundi ndege ziturukanaho muri bira bice ngo ikoranabuhanga ngo bararifite ku buryo rwose ngo bikorerwa hari byose ababireba banabyumva. Kinshasa buriye bundi burabsi byanagezeho buri ahubwo ibyo si nk'ibindi bya kabiri nangwa bya kange bari gushyirayo. Byaravuzwe kenshi na kenshi ko M23 ishobora kuba yumviriza bamwe mu bayobozi bakuru b'ubutegetsi bwa Kinshasa bakoresheje ikoranabuhanga bafite rihambaye. Biranashoboka yuko binari ibindi bari bagiye kongeraho yenda kugira ngo barangize umukino batangiye
wagiye uba imbere ngirabizi yuko hari abantu bari bateguwe benshi bo guhirika ubutegetsi baciwewe bande bakagenda bafatwa mu bihe bitandukanye. Urumva rero n'ibi nabyo biri muri uwo mugambi. Vise none buribwa bafashwe barajyanwa hehe biragenda bite? Ntabwo turamenya, bashobora gufungirwa Kinshasa, bashobora kujyanwa ahandi, ntabwo turamenya kuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo buragira icyo butangaza ku byerekeranye n'uko abangaba bazacirwa urubanza cyangwa bazahanwa. Turaza gukomeza turebe uko baza kubitangazaho. Turaza kugenda tuyikurikirana nkuko urimo uragenda ubikomoza bwana Vincent. Vise dukomeze twinjire Bukavu ngo umucuruzi w'amabuye y'agaciro birimo biravugwa ko ngo yaba yahohotewe na M23. Iyi nkuru iteye ite? Nibyo ni amakuru dukesha Steven Wembi kandi ni umwe mu banyamakuru bari hafi ya y'uyu mutwe M23 ndetse n'ihuriro rya AFM 23 twirwaneho. Ari hafi gute buri ubwo nko mu buhe buryo? Ari hafi kubera ko twamubonye ari Goma kurana ikiganiro na Corneille Nanga atangaza yuko yavuye mu bice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubera ko amerewe n'abavuga yuko yibereye Goma. Agaragara kenshi ari Bukavu, agaragara kenshi ari gutangaza amakuru y'ibanga avuye muri M23. N'iyi nkuru rero niwe wayitangaje ku rukuta rwe rwa X avuga ko umucuruzi wita Maître Joseph Kazibaziba akaba ari perezida wa entreprise itukura amabuye y'agaciro nyine hano mu mujyi wa Bukavu ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byavuzwe yuko yari yatewe n'abantu bitwaje intwaro ariko ngo baje kugaragara ko ngo ari bamwe muri M23 batera urugo rwe mu rugo babica inzugi. Bamaze kwica inzugi kandi bikavuga yuko ngo atuye muri quartier isanzwe irangwamo umutekano ndetse n'amahoro bita Muhumba. Inzu yiwe ngo irangizwa, abaturanyi bagira ubwoba batangira no guhunga. Ngo ibi bikaba byanabaye mu kwezi kwa kabiri nanone mu kwitarite 17 z'ukwezi kwa kabiri no 2025 n'ubundi abantu bari bitwaje intwaro nabo ngo bagaragaye nk'abarwanyi bari muri M23 bajyagayo n'ubundi bakamutera. Yego. Bari kwijoro bakaba bamutwaye imodoka zigera muri 3 ziri sosiyete ahagarariye itukura amabuye y'agaciro. Bakaba batwayemo Jeep imwe, bakaba batwayemo Fuso, bagatwaramo ndetse ni Beni. Bivuga yuko rero ngo aba barwanyi bagaragazwa M23 nk'uko Steven Wembi abivuga. Ngo bibasiye sosiyete itukura mu y'agaciro bita CGX. Aho ngo babatwaye na toni 33 z'amabuye y'agaciro harimo ete, harimo koruta, harimo tungsten, harimo n'andi mabuye yandi atandukanye y'agaciro. Ngo bataba baranabatwaye $2 agera muri miliyoni 2 ndetse bagatwara no ku cyicaro cy'iyi sosiyete amabuye angana afite agaciro ka miliyoni 6 z'amadolari. Uyu mucuruzi akaba yaragiye yibasirwa kubera yuko yanze gukorana ngo na bamwe mu bamati ya ba M23 bacuruza amabuye y'agaciro nk'uko Steven Wembi yagiye abivuga. Bakaba yaribasiwe mu bihe bitandukanye rero ngo habaho yari afite ibirombe mu mujyi wa Goma bikaba byarafashwe, aho yari afite amazu mu mujyi wa Goma y'irishyirahamwe ahagarariye bikaba byarafashwe, ndetse na etage afite mu mujyi wa Bukavu ifite nivenye nayo ngo ikaba yarafashwe n'abo baroberi ba M23 nk'uko Steven Wembi abivuga. We none akaba ubu ngubu aherereye hehe, ari mu yihe nyubako? Uwo nguwo kuko iyo nzu ngo ishobora kuba ifitanye isano n'ubucuruzi bakora. Ikaba yarafashwe nyine ikatwarwa n'abarwanyi ba M23 ariko nijoro akaba yatewe mu rugo rwiwe nyirizina atuyemo. Ko numva ibintu bitoroshe. Ntabwo byoroshye kuko urabona yuko Steven Wembi ibintu yakoreye ubushakashatsi kandi amakuru atanga kenshi na kenshi aba yizewe. Service ayo mamiliyoni koko tubyemeze ko M23 yabayashike miliyoni 6 z'amadolari z'amafaranga ukuna ngana ugashyiraho n'amamodoka n'iki byose. Ntabwo turi kwemeza kuvuga ngo bayatwaye cyangwa ntibayatwaye, turavuga ibyo umunyamakuru yatangaje tugasigara
tumenya icyo M23 bitangaza ahuko wasanga ari n'amabandi yiyitiriye M23 nabonye basigaye banabikora bamwe bagacurisha n'ibiti bimeze nka pistoli bakaza babiteye irangi na pochette n'iki bagakora ubusahuzi cyane cyane ku mabavunjaye. So reka dutegereze umugani wawe turebe icyo M23 ari buze kubitangaza. cyane ko uyu munyamakuru abitangaje yegereye M23 cyane turaza kubona icyo M23 ziza kubivugaho. Yes, hanyuma se nanone Bukavu andi makuru ari Bukavu naye kugira ngo tuveyo. Bukavu n'ubundi haravuga ubundi bwicanyi. Biravugwa yuko hari abantu babiri baraye bishwe muri komine Kadutu. Yego. Hakaba harimo n'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ishuri giherereye hano Kadutu nyine nawe akaba yaje kwitwa n'amabandi ataramenyekana aho akomoka nuko abivuze niba koko yaba ari abo mw'uyu mutwe wa 23 cyangwa yaba ari abandi babitirira. Akaba rero yaje kwitwa ku mugoroba aho bita kuri primaire bita Majirane gerere muri komine Kadutu. Akaba ari umuyobozi wungirije w'iyi primaire ro wishwe ndetse n'abandi babiri bishwe bakoraga ku iyi primaire. Yego. Uyu nguyu wishwe rero akaba yitwa Zihadirwa Banyweshize. Bivuga yuko nyine yishwe asanzwe mu bite atuyemo. Ndetse akaba harishwe n'undi bita Mutwagurusa Mutendaje Amaviviane. N'undi umwe utaramenyekana izina nawe wishwe. Bamwe bakavuga bati ubuyobozi bwa M23 burimo burarangara kuko amakaritsiye nk'aya ngaya akwiye kuba akazwamo umutekano, ariko M23 ikaba yagize icyo ikora nyuma y'uko ababishwe kuko itangira kuvrose mu gace bita Karore ndetse no mu bindi bice bita Nkafu ndetse n'aho bita Kadutu centre. Yego. Akaba haje no kuvumburwa intwaro nyinshi cyane za gakondo ndetse n'intwaro za kizungu zari zishe mwaka mu gace bita Nkafu. Ubu ngubu M23 tukaba batangaje yuko yahataruye intwaro nyinshi, yahafashe intwaro nyinshi cyane. Numva hano uyu mujyi wa Bukavu ukomeje kuba umujyi navuga ngo udasanzwe. Ikivugo ubona imirwano yaragize ingaruka zikomeye cyane kubera ko hatabereye n'imirwano hagati y'abarwanyi barwanaga ku ruhande rwa leta ndetse n'abarwana ku ruhande rwa M23. Ibyo rero nabyo byatumye umutekano muke ukomeza kuba mwinshi kubera yuko abarwanyi bari bahari babonye uburyo bahunga, babona uburyo bihisha. Ibyo byose bikaba byaragiye bigira ingaruka nyine ku baturage bari mwabino bice. Indi nkuru iri breaking news ingeze rero bwana Vincent none nibwo ingeze irashyashyushye cyane racyari kotsa. Iravuga ko uwitwa General Masunzu yaba yasubijwe ku mirimo ye na Kisekedi. Uyu General Masunzu yari afite icyitwa ngo ni 3e zone, ngo ni ya 3e niyo yarayoboye ya gatatu. Urumva aho ngo agiye ngo n'ubundi ari komanda y'iyo zone nyine ya defense ya gatatu, kandi uwo yari yashyize mu mwanya we wo kuba chief etat major w'iyo zone ni nyine muri iyo mirongo y'urugamba, agomba kwita amusubiza inshingano ako kanya agahita amuhereza ibyangombwa agakomeza akazi ke. Wabyumvise Masunzu ko yagiye gusubiza ejo ryatangazo yasohoraga mubwira yuko yari yabaye agiye kuganira na Kisekedi nk'uko rero nabikubwiye bagasigaho umuhagararira mu nshingano. Ubundi birazwi yuko iyo umuntu mukuru agiye uwari umwungirije asigara mu nshingano. Yagarutse rero ahita asubira mu nshingano nta yindi negociation ibayeho. Ni nayo mpamvu nyine Masunzu yagarutse agahita asubira no mu nshingano. Kandi urabizi yuko binabaye nyuma yuko Patrick yavuze yuko umuntu wese ujya ubona Munyamurenge bajya bifotozanya kugira ngo berekane yuko nta kibazo bafitanye. Ni muri wa mugambi no kwerekana yuko Abanyamurenge nta kibazo bafite mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Uraza kubona amafoto menshi acicikana Masunzu yifotoranyije n'abasirikare benshi batandukanye, yifotoranyije n'abaturage batandukanye
uraza kubona bita Gisaro minisitiri w'ibikorwa remezo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifotoranyije n'abasirikare batandukanye, amafoto nagiye nyabona, yifotoranyije n'abaturage batandukanye ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, TikTok, Instagram ndetse YouTube na Twitter, urajya ubibona. Biri muri wa mugambi rero wa Gisekido kugira ngo yerekane yuko ngo abanyamurenge batagirirwa nabi kuko ngo babanye neza n'abaturage ba Kongo. Akaba yamugaruyeho rero mu buryo bwo kuvuga ati ibyo mwavugaga yuko twamukuyeho ntabwo ari byo, abanyamurenge ni abantu bakunzwe, ariko ari ukuririsha kugira ngo baburizemo ibivuga yuko bashobora kuba bagirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndimo ndareba bano bazungu ukuntu bahambiriwe, ndabona ukuntu rwose bamwe mu basirikare ba FARDC abafite mu maboko ye rwose, nkavuga nti kabaye rwose kabaye. Reka tumanuke muri update visi, reka tumanuke muri update. Dukomereze update ubundi mu bice bitandukanye bya Kongo nk'uko wari ubivuze. Zayituri ubundi ingabo za UPDF zifatanyije n'ingabo za FARDC ku wa gatatu baburijemo ibitero bibiri by'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Yego, uyu ni umutwe n'ubundi ushamikiye kuri Islamic State umaze iminsi ukaba ibitero mu bice bitandukanye bya province ya Ituri. Akaba ari ibitero bibiri byaburijwemo mu mudugudu wa Mashiti, aho baburijemo igitero kimwe mu gace bita Masisi Bandi Bese. Uyu mutwe wateguraga rero kugabisha igitero, abaturage bahise batanga amakuru kuri UPDF ndetse na FARDC bahita bakiburizamo. Ariko ku munsi wa gatatu ubundi iki gisirikare cya UPDF n'ubundi gifatanyije na FARDC baburijemo ikindi gitero mu mudugudu bita Ofayi. Yego, nacyo cyari cyateguwe n'aba barwanyi ba ADF nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa societe civile n'aka gace bita Soni Dedoni. Akavuga yuko baburijemo bino bitero nyuma yuko muri teritwari ya Irumu n'ubundi wabonaga yuko bari gutegura ibitero bikomeye hagati ya FARDC na UPDF kugaba kuri aba barwanyi ba ADF. Yego, uyu muyobozi wa societe civile akavuga yuko asaba ubuyobozi bwa gisirikare cya UPDF ndetse na FARDC kongera ingamba n'imbaraga mu gushaka uburyo bahashya uyu mutwe wa ADF. Ariko ibi ngibi n'ubundi bikaba byaje nyuma yuko igisirikare cya FARDC cyari cyagawe ko kitatabaye abantu bishwe muri umudugudu wa Komanda, ahitwa abasivili bagera muri 51 bari bagiye gusenga. Ariko n'ubundi igisirikare kikagawa yuko ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukoresheje ambasade ya Kinshasa, inzego z'ubutasi zari zahaye amakuru ubutegetsi bwa Kinshasa yuko hari ibitero biri gutegurwa n'uyu mutwe wa ADF ku nsengero. Noneho ubuyobozi bwa FARDC nibubiha agaciro, bikarangira kino gitero kibaye mu mudugudu wa Komanda. Bakavuga bati yo FARDC ishyiramo imbaraga, iki gitero barakiburijemo, ariko kubera yuko itafashe nkama amakuru bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibyo byatumye ibi bitero bibasha kugerwaho. Uyu muyobozi wa societe civile rero akaba yasabye FARDC na UPDF yuko ibikorwa bakora byo kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba bakwiye kubikora mu buryo bwa kinyamwuga kandi mu buryo bubangutse kugira ngo uyu mutwe utazakomeza kubuza abaturage ubuzima ndetse n'umutekano. Dukomereze n'ubundi mu none mbere ko dukomeza Vincent, ndakumva. uyu mutwe ko mbona ukomeje kwihimurira mu baturage, buriya izi ngabo zawe ugabye bitero bikarangira tukamenya ko, cyangwa se abaturage bakamenya ko babonye umutekano urambye. Biragoye cyane kubera yuko igisirikare cya Kongo kibigaragaza, kivuga yuko bamwe mu baturage batuye muri bino bice bya teritwari ya Irumu muri province ya Ituri bakorana n'uyu mutwe ku buryo butazibuye. Akaba ariyo mpamvu uyu mutwe ukomeza kugira imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Urabizi yuko na FARDC hari bamwe mu basirikare bakorana n'uyu mutwe ndetse n'abo muri UPDF. Urabizi yuko mu minsi yashize hari abagaragajwe yuko bafashwe bakorana n'uyu mutwe. Urabizi yuko Muhoza aherutse kubatangaza.
ibyo byose bikaba bituma uyu mutwe batabasha kuwutsemba ngo bawutsisure. Kikaba ari ikibazo nyine gikomeye hano muri Ituri, kubera yuko bigaragara yuko aba barwanyi bafite abantu benshi batandukanye, baba begamiye ku butegetsi bwa Kinshasa, baba begamiye ku butegetsi bwa Uganda, bagenda batuma uyu mutwe udatsimburwa ku buryo bufatika. Reka dukomeze n'izindi update da, ndumva update ari nyinshi cyane. Kadukomereze mu ntara ya Rumami. Yego. Mu ntara ya Rumami aho abanyamakuru 3 bafatwe barafungwa, ndetse na radio yabo irafungwa kubera yuko yashinzwe nko kugumura abaturage no kubangisha ubuyobozi. Aho ari radio bita Senda Muwana. Ikaba yafunzwe rero ku cyemezo cy'umuyobozi wa meri wita Gerard Kibanda Kabwe. Yego. Abanyamakuru bafunga akaba arimo bita Kaseba Jean Pierre Kabwe, n'uwo bita Presse Ruraba. Bafunzwe nyuma yuko nyine iradiyo ifunzwe bayishinja yuko yangisha abayobozi, yangisha abaturage ubuyobozi, ndetse yangisha n'abaturage gahunda za leta zerekeranye no gutanga imisoro, ndetse n'ibindi byerekeranye n'uko bakangurira ngo abaturage gukunda igihugu, ngo ariko iyi radiyo ikabibangisha. Ariko ku rundi ruhande bikaba bivuga yuko ngo iyi radiyo ishobora kuba yaranenze ubutegetsi bwa Kinshasa yuko budakora uko bikwiye. Yego. Nabyo bikaba byatumye iyi radiyo ifungwa nyuma yuko n'indi radiyo bita Atene y'Kinshasa nayo yari yafunzwe ejo bundi, abayobozi bayo bagatwarwa bagafungwa. Ibyo byose rero bikaba byatumye iyi radiyo nayo ifungwa. Imwe yari yazengurutswe. Imwe yari yazengurutse, n'iyi nayo bayifunze nyuma yo kuyizenguruka. Twakomereza Butembo. Yego. Butembo igisirikare cya FARDC kiratangaza yuko cyafashwe bita Mumbere Kageni Papi. Ngo akaba ari umwicanyi kabombo wakundaga kuhohotera abaturage ndetse no kubiba ibyabo, ariko ngo bakaba baje kumufata ku mugoroba w'iyi tariki ya mbere, mu gihe ngo yari yagabye igitero ku basivile b'abaturage ajya kubibwa utwabo, ngo ariko nanone akaba yakundaga gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye mu kwangiza umutekano. Akaba rero yaje gufatwa agashyikirizwa igisirikare kuri poste ya Butembo. Yego. Biteganyijwe yuko ngo azashyikirizwa inzego z'ubutabera mwa kano gace ka Butembo kugira ngo aburanishwe nk'uko umuvugizi wa gisirikare mwa kano gace ka Butembo yabitangaje. Butembo rero bari imaze iminsi n'ubundi igaragaramo ubugizi bwa nabi, uyu akaba yaje gufatwa nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Dukomereze Warikare. Tujye Warikare rwose, naho ngo n'umuriro. 23 irashinjwa kuba ngo yikoreje abanyeshuri barangije ibizamini bisoza amashuri yisumbuye ibikoresho ngo bya gisirikare, ngo babijyana mu bice bita Buresa na Rusamambu. Ariko nje cyo ngicyo nta nubwo nabona ari n'ikibazo ku buryo najya kuyishinja, kuko nyine niba bakire niba bari kubarindira umutekano. Ukureta abana ntabwo ari byo. N'abana abanyeshuri siniko barangije amashuri babuze za 18 20. Ntabwo byemeye burya umuntu utari umusirikare kumutwaza ibikoresho bya gisirikare kandi atabikoze ku bushake. Ya rwose ya Vincent umuntu arakurinza ari kurara aryamye ahanganye n'ibitera ari guca mu muriro, kumutwaza n'akabogisi k'amasasu ngo umugeze imbere gato ngo ni ikibazo. Ibyo bikora nyine mwabyumvikanye nubwo tutabyemeza niba koko byabaye, ariko biramutse bibaye kuko ntabwo bikurikije amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntabwo wabishyigikira ko byaba kuko buri none niba ari amahame y'igihe kiremwamuntu bo harya ni inyamaswa. Bo bafite amahame bagenga n'abasirikare. Yego, ya kinyamaswa abanyeshuri bakagira amahame bagenga. Urumva rero ntabwo umwe yabangamira undi. Nuko ngo none ngo bimeze bite? Komeza utubwire iyo nkuru neza. Bashinzwe nyine ngo kubikoreza ibikoresho bya gisirikare babitwara bita Buresa na bita Rusamambu. Ari muri Gurupoma yabikuba, ariko ngo bagamije kugira ngo bagenzure Warikare yose, ndetse bazakomeza banerekeze muri za Pinga nk'uko amakuru ava bino bica bivuga. Ariko M23 ikaba nta kirabivugaho ku byerekeranye n'uko yaba yakoreje uru rubyiruko
imbunda ndetse n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Twari dutegereje kuza kureba icyo M23 nayo icyo iza kubitangaza. tayari ahubwo ukibivuga nje ndimo ndabona hano Benjamin Mbonimpa asa naho hari icyo bivuzeho. Ndimo ndabona hari icyo bivuze ngo aranditse ngo iyo ngingo ivuga ko batwaye ibiki sinzi ukuntu ndimo ndabona byanditse umuti utaramubinyandike ndabona rwose ikinyarwanda cy'abara bakowe nacyo kiba kimeze nayo yobwo ngo donc harimo ngo ubu buryo ki bavuga ko ngo batwayemo ngo ayo masasu cyangwa se ibyo bikoresho n'amasasu ngo ntabwo ari byo ntibishoboka ngo kuko ngo AFCM Vetura ngo ifite imodoka urumva nibyo nakubwiraga yuko igisirikare kiba gifite uburyo gitwara ibikoresho abanyeshuri ibikoresho byaba kibangamiye uburenganzira bwabo. Ibyo nakubwiraga rero ko bitaba ari byo kuko amategeko ya gisirikare arabibuza kandi n'amategeko arengera abanyeshuri arabibuza. Iyo message rwose ndabona hisa yivugaho Mbonimpa aravuga ati rwose twitwe mu rwego rwo kuko tuzi neza ko turinda umutekano w'abaturage twirinda n'ibibazo bashobora kuba bahura nabyo mu bigendanye n'urugamba. Nihavuze ati rwose ati ntabwo twabibatwaza kuko dufite imodoka ati rero ntabwo twatuma bajya muri iyo mirongo y'urugamba ati rero ibyo ngibyo byose ni ukubesha. Ndabona Mbonimpa isaba inyomoza bwana Vincent. Nibyo nakubwiraga yuko abaza kugira icyo bivugaho nabo bari berekana icyo bakora kuri ibyo ngibyo. Ahandi twatoreza ni Nairobi. Intumwa za SADC na EAC bongeye guterana, intumwa za Kongo, intumwa z'u Rwanda, intumwa z'abahuza bashyizweho na SADC ndetse na EAC kugira ngo bajye kwiga uburyo bwo kubonera ikibazo cy'umutekano muke ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba baraza kugaruka ku masezerano ya Washington ndetse na Doha. Tukaba tuza kubigarukaho mu makuru yacu yandi mu byemezo bari buze gufata ku byerekeranye n'icyo banzuye, yaba ari abahuza bashyizweho na EAC ndetse na SADC, yaba ari icyo bavuga ku masezerano ya Washington, yaba ari icyo bavuga kuri Declaration de Principe ya Doha hagati ya AFCM ndetse na leta ya Kinshasa. Tukaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Ko mbona Vice ko mbona amakuru arimo arasohoka ari menshi cyane ahubwo noneho mwoka byaramwe ubanza amakuru ari mugoro bari buze kuba ari imiriro pe. Timo ndabona byinshi bigiye bitandukanye birimo biragenda bisohoka nguko rero ngabo bwana Vincent. Numva twasoreza rero update zarizo. Yes Vincent reka manze ntangariza abantu n'aya makuru yandangezo wenda wona abankurekuye ubwo tukaza gukomeza abandi masari kwara n'izindi update zingezeho ubwo manze mbe nzibwira badukurikiye. Urakoze cyane. N'igihe mu minota nk'ibiraho mpamagati nanjye hari izindi mbonye kuko ndabona amakuru yarumbutse. Reka mbe ntangariza badukurikiye izi update zingezo wenda ubunanyuzamo amaso hari uri bubone nawe mbone hari andi makuru zise zikoherereza. Urakoze cyane katurere. Yes sir. Abakunzi ba Eugene Official inkuru ingezeho iri breaking news. Murabyibuka ko twari twababwiye ko mu by'ukuri hari imodoka ya M23 twavuze mu bwoko bwa Fuso yarashwe n'aba FDL hano muri za Rucuru. Aka kanya rero mu nyuma yuko nyine dutangaje inkuru biba byiza burya gutangaza amakuru ubonye hanyuma ahubwo ba nyir'ubwite nabo bakagira icyo baza kugenda babivugaho. Amakuru dukura rero indani kwa ndani nkuko atugeraho aremeza ko M23 urwego rwo gutwara ibikoresho cyangwa se ko batwara ibyabo bya gisirikare muri ibi modoka by'ibifuso ntabwo bibaho na nabyo ni nabyo Mbonimpano Benjamin Mbonimpano arimo aragenda atangaza. Ahubwo amakuru akavuga ko amakuru arimo aratangaza akavuga ko cyangwa se amakuru tugezeho nonaha twanavuga ko ariyo makuru ari riyo
kurusha amakuru aba yaturutse hirya no hino. Hari n'igihe aya ngaya n'ubundi aba yatangajwe n'uwo bahanganye mu by'ukuri kugira ngo agaragaze ko hari icyo yakoze, kuko bose babita ngo ni aba M23. So amakuru atugeraho ndani, aturuka indani, aravuga ko M23 rwose ibyo itabikora, ahubwo ngo iyi akaba ari ifuso batwitse, ndetse ngo niyo umuturage uba hano muri za Kiwanja, n'umunyakiwanja. Iyi fuso ni y'umunyakiwanja. Uyu munyakiwanja rero ngo iyi fuso akaba yayitwaragamo imyaka ayivana hano muri za Rucuro, birumvikana, ayigemura cyangwa se ayizana hano muri uyu mujyi wa Goma. Iyi fuso rero ngo ikaba yaratezwe ambush n'izi FDLR, nkuko masaha mu gitondo twagiye tubigarukaho, ubwo ari yikoreye ibigori cyangwa se impungure izizanye hano muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma abagabo bati nibyo kurya bya M23 uyu mutaramo cyangwa se iyi fuso itwaye, barangije bajyaho barabyangiza, barangije mu by'ukuri ifuso barayitwika. Niyo makuru arimo kugenda atugeraho nonaha, ni breaking news, navuga rero ko ari breaking news, ni inkuru igezweho itugezeho. Hanyuma rero niko amakuru atugeraho rwose muri aka kanya abivuga. Tukiva hano kuri iyo breaking news, nababwiye ni M23 hano mu mujyi wa Goma bari gukora icyitwa mobilisation, barimo baritegura urugamba byo ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Kandebe, yego rata. Ngo ubu tuvugana babyukiye muri quartier Mugunga, bari gukora icyitwa mobilisation, iyi mobilisation ngo bakaba barimo gushishikariza abasore n'inkumi hano muri Mugunga kugira ngo baze bajoininge AFC M23. Nkuko amakuru atugeraho, abajoininze kuri uyu munsi bakaba ari benshi cyane, nkuko rwose amakuru atugeraho bivuga, nuko ngo urubyiruko rwose mu by'ukuri abenshi bamaze kwemera cyangwa se bahise bemera kujya kuba bajoininga M23 gatangira kwiga ishuri rya gisirikare, ndetse ngo bakabiyemeje kuza guhangana n'amabandi hano muri umujyi wa Goma igihe bari buze ko barangije kwiga cyangwa se ku amahugurwa ya gisirikare. Rero ngo aho bagomba kuza gutangira guhangana n'aya mabandi ndetse n'izi FDL zihora buri gihe ziza muri uyu mujyi wa Goma guhungabanya umutekano w'abaturage. Mu magambo mu by'ukuri batangaje cyangwa se abaturage bavugaga ko kuko M23 cyangwa se FCR yamaze kubashishikariza ko bagomba kwirindira umutekano bo ubwabo, ntibategereze ko ingabo z'amahanga arizo zaza kubacungira umutekano. Bakomozaga kuri za MONUSCO, nkuko abaturage ngo musanga banategereje ko ngo ariyo ngo ishobora kuzamo hariya, ndetse nkuko bari banizere muri za SADC, bizereye muri za nyeshamba za FDL. Ati reka ati nimwe mugomba kumenya ko nimwe mugomba kwigarurira cyangwa se mugomba kwirindira umutekano. So abaturage bo nabo bamaze gusobanukirwa ko umutekano wabo w'ababyeyi babo, aba basore ndetse n'inkumi bamenye ko umutekano w'ababyeyi babo, umutekano w'ubutaka bwabo n'abarumuna babo nta bandi bagomba kuba bawurinda ubu atari bo ubwabo. Bityo rero so kwikoza rwose muri AFC M23 biyandikishije ari benshi cyane nk'abagerwa kugura amasuka. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri bakaba benshi bamaze kwemera, bakaba bagiye gutangira ikosi rya gisirikare aho bagiye kwinjira muri AFC M23. Amaze kumenya amakuru menshi rwose cyangwa se maze kugenda mvugana na benshi cyane, ndimo ndagenda nakira ko uyu mujyi wa Goma umaze kugeramo abasore benshi cyane barangije ikose n'ubundi muri babandi bagiye bajya muri M23 bavuye hano muri umujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma urinzwe n'abawuzi neza,
abasore akubwira ko amakarito yose baba bayazi ku buryo rwose ngo nta hantu ibandi rishobora kuba ryabacikira. Ni nayo mpamvu muri kumva muri iyi minsi agahenge cyangwa se umutekano uri kugenda uba mwiza, ukumva bya bitero nta bihari bya hato na hato, ukumva n'ibandi rije riraje ariko ukumva nta kintu ryatwaye cyangwa se ntacyo ryakoze, baryirukansa hakiri kare cyane. Bitewe n'iki? Ahanga collaboration ihagaze neza, imeze neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako. Reka dusimukire muri iyi nkuru. Rero ni inkuru ivuga ko uyu munsi Joseph Kabila ngo nibwo yagombaga kugira ate, nibwo agomba kuburana ariko akaburana adahari. Dutegereje kumenya ese Joseph Kabila biragenda bite, ese nabo bagiye kumukatira urwo gupfa nk'urwo bakatiye bagenze bari kumwe hano muri uyu mujyi wa Goma muri AFC M23. Ni ikibazo ushobora kuba wakwibaza, nanjye ubwanjye ubu ndimo ndakibaza. Ese mu by'ukuri baraza kubyitwaramo bate? Nababwiye nti ibyo Kisekedi abagenda akora ibyinshiro ababikora abona ko arimo kugenda akora ibikorwa bizima, ariko waza kureba ku ruhande rumwe ugasanga ameze nk'uwirahuriraho amakara cyangwa se nk'uwirahuriraho umuriro. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko aba yafashe ibyemezo, ugasanga ni ibishobora guposhinga cyangwa se gukururira kuba byasunikira uyu nguyu Joseph Kabila kuba mu by'ukuri nawe yamwataka, kandi nibaze yagabwe igitero na AFC M23 akagira n'igitero cya Joseph Kabila. Urumva yabahisaba noneho hagati nk'ururimi byo ku rwego rwo hejuru, ku buryo ibintu bishobora kugenda bimukomerana, ivumbi rigatumuka. Nguko rero ngayo ni byinshi twagenda tugaruka, ndabona update zo zirimo kugenda zingeraho ari nyinshi cyane, kuko n'ubu ndabona hano mu mujyi wa Goma banyandikira matikise kandi none umwuka byaramwe. Katurebe Benjamin Mbonimpa, ndabona n'ubundi ahise agira kandi kantu aritura. Reka turebe Benjamin Mbonimpa, birasimbutse rwose, birasimbutse, kubibona biragoye. Reka turebe, yewe birasimbutse pe. Ubwo turaza kubikomerezaho mu kiganiro cyacu gikurikiyeho. Ndaje ntegure neza iyi nkuru anze kwibagezaho. Hanyuma no masaha mu gitondo nababwiye ko hano muri iki kibaya cyano muri Plaine de Ruzizi FARDC barimo gutozwa, ndetse n'izingabo z'abarundi zirimo gutozwa, ariko abacanshuro bashaka kurya amafaranga. Hari imitwe tekinike bajya bazana. Ubu abacanshuro baba Colombia baje ngo barimo gutoza ngo mu by'ukuri izi ngabo kurwanisha ngo imbunda ndende ngo zo zirasa mu ntera ndende. Ubwo nabo birimo kugenda biganisha, ngira ngo murabyumva, nabo bura ntago bashaka kurwana, barashaka kuzabaho nk'abarimu. Nyamara hari icyitwa ifaranga, bari kubaha icyitwa urufito, bari kubaha ifaranga ryinshi cyane, aho nibura ku munsi cyangwa se kubwo tuvuge wenda tubarire ku kwezi, usanga umwe mu basirikare cyangwa se umwe muri aba milisineri ashobora kuba yakorera nk'ibihumbi 8 by'idolari. Ni byinshi, ni menshi cyane. Mu by'ukuri ayo mafaranga aragera hafi miliyoni 10 ku munsi, ku kwezi. N'amafaranga menshi cyane. Bakabero nabo barwana, nibura nabo bakagira icyo bareba ko hari icyo bakora. Reka rero ikiganiro cyacu amakuru yacu tuyasoreza ngaha, update zacu tuzinira hangaha, ahubwo tuze kusubira mu yandi masaha tureba n'amakuru buze kuba agezweho. Mbasabira gukomeza kugenda murayikinga video zacu, abandi mugenda munaziparitaja cyangwa se muzisharinga, kugira ngo ibiganiro byacu rwose bicyagera n'abandi bazajya babona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Ivure Primo Health Infinity yakubwira ko rwose ryamaze gushyira discount ku bantu mukoresha imiti yabo, cyane cyane rero ku bari hanze ya Afrika bakuyeho 10%, ku bari mu Rwanda namwe ntago bigeze barenza ingohe, bakaba barakuyeho 5%. Abagabo kandi baherutse gushinga irishami ryabo bashinze hano muri umujyi wa Goma, nkuko rwose ibintu birimo kugenda biba byiza cyane. Hanyuma gahunda yabo iravuga iti roho nzima itura mu mubiri muzima. Turakunda cyane, ciao.
roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.